Znaš, moću je kić tamo. Da. A imam sada, kad imam u svojoj kući, ono, što imam Međugorju, onda... Tako, Bože dragi, pomozi svima. Otkad nosim, znaš, otkad nosim, muž mi umro 69. A onda sam ostala trudna. Imala sam, najmanje mi je bilo, najstarije mi je bilo, nastala joj 13. Najmanje 14 mjeseci, eto, 8 do 13 godina. Najmanje 7 mjeseci dojla je. Da 14 mjeseci, onda tako po redu, do 13. I onda sam rodila maloga Ivana, nadla sam, i onda sam ga ja čula u crkvi. Nije oživio, kad je bio Sveti Ivan. I sad mi je taj sin. Ako se čuo na Sutku šta je umro, to je moj sin. Da. To je moj sin. Onda sam njega, čula sam ga da mi je oživio u crkvi kad je bio Sveti Ivan. I kažem, ako bude muško naću ime Ivan, ako bude žensko naću ime Ivana. To je da, tako je bilo. Ja sam rodila Ivana. U koja sam ga doba čula, ima sam ga doba rodila, nedjeljom u 11 sati kad je se ništa govorila. I onda je se prvo krstio. I onda kad mi je bilo 40, onda sam se uvela sa njim u crkvu, znaš kad je poslije 40 dana, kad je se uvela sa njim. Kad je tražila i kad je bilo 40 dana u crkvi. I onda sam se uvela sa njim u crkvu. Onda je prvo primio prvu pričetu. Onda je primio krizmu. Ti je blagoslovana svi primio. Ti travaj. I eto vidi, živio je 30 godina, 35 godina. I koga pozvao, ništa nije bio bolestan, ništa. Samo se pripremio za smrt i kaže nešto. To je sve bilo iznenađenje za cijeli svijet, to je bilo ono sve samo, to je bilo svijeta, ja, Bože, cijeli loši. I onda muž, Bože, dragi, milostivni, Nersa kaže, a cijeli je se noć molio Bogu. I kaže ona, hajde, kaže, šta se bilo mu zrodo? On je samo učutio i Bog se molio. I onda kad je bilo prizor da ide na posao, primio se, uzeo vodku, škopio ispred kuće. Uđu svoj škopio, ispred kuće poškopio. I onda fino spremi se na posao, otvori vrata, poljubi djecu i poljubio i svi i s Bogom. I to je bilo nakon kasnije 2 sata, sirena zasvirala, moj sin mrtav. I kako je se zapalio, šta je se zapalio, ništa mu živo nije izgorlo, ništa. Samo mu se kako je ležao, tako kažu jedna strana. Dobro. I kad su ga pregledali, srce mu zdravo, živce mu zdravi, sve mu je, mozak mu zdrav, sve mu je bilo zdravo, a njega ne, Boga pozvao, hajde. Eto vidiš. I kad sam ga očula, mu sam rekla Ivan, Sveti Ivan. I eto tako, sine mu dragi, iznenađenje bilo za cijeli tak ja. Pa kojega ko znao. Tako mi je bio podlažan, tako je bio. Dvije cuce ostale i... Koliko imate djece? Ja, sada imam 8. A prva su mi djeca umrla. Jer prva su mi djeca mrla, Bog mi zapravo dao da umru prva djeca i to su sve po 9 mjeseci umrli. Prvo mi je od 3 mjeseca umrlo. Umrla mi 3 sina i 1 čerka. Bernadica, bila je ime Bernadica. I onda kasnije, Bog je to sve izračunao kako će to biti. On je ostavio mi, uzeo mi 4 da mi ne mogu ometati jer će on narasli bi. I onda kad sam obukla, oni su bili mali, oni ne znaju šta za to, moji noši. Nego kad su moja djeca odrasla, ona kaže, kako da se materi nosi ono? A ovaj mi sin rekao, znaš su kad je materi svašta govorili, kad je tek obukla, a šta bi joj sad rekli kad skinula? Ima možda za lijedovi koji se nekaj. Onda sam se ja ustručavala da se sa Ivane susrećim. Znaš kako su neki direkcija izrodila se, ona se sad posvetla, svega toga. Znaš kako te sudi, osuđivaju. A ja onda sam samo... Kao Isusa, A ja sam onda samo malo kazala. Isuse moj dragi, njima oprosti, samo odgovaraju, a meni daj snage da ustrajem kako ti želiš.
ta me riječ ja držala ja. I danas znam. Danas bi mi bilo neobično kad me ne bi niko govarao. Jer mi je to, sam navikla i to kao da me ljubi. A ja kažem mi se oprosti, ma ne znaju šta ti misliš. A onda se molim za cijeli svijet, od istoka do zapada, od sjevera do juga. Znala sam tamo u Međugorju kad sam bivala po 15 dana, bolesnik, mene zovu tamo, i to bili Njemci, ne znam, samo nisu naši jezikima. Ja ovako sjedim, neđa bila. Došla ja ovako subatom, ja dođi jedan, ajde sa mnom, ja ne znam kućno me, ne znam kuću. A ona mene zove, a mi se završaju to odmisli. I ja ti moj sinko, moj šnume. Tamo, kad ja bolesnik, ja sam onda klekala, molila se. I onda kad sam možda, kad ne smijem dolaziti se zapaljivati, kad je bilo možda počepodni. Evo ti ja dolazim, kaže, hvala ti, sad je dobar. Dobro, ozdravim.